byetuwogera ku nebyene byobeera olindanga dakiika 34 nedegeine sawa 5 edokuncho program tukali mu Endabirwamu era nga olunaku olwaleero mu January munonga tuongera okulonkinga omwaka 2024 nsazeewo tubenga tusimbulira mani wagati Professor Dr. Lubega gwenaye mu studios tulikwogera ku nsonga detulowooza nti lidda kukyusa abantu ba Uganda bawangalira mu Busoga East African Community n'Africa ya walala nendo okusiima abali tugoberera ku mikutu ejendawulo chairman Weibulanku era nga ni chairman wa FDC Bugwe district Kobyati namukiza Prof ndi kugoberera ndi wano iganga ndi mukutambula ndoga kobye nkulamuse cyali kuino ndi kulengera hano n'abakungu abandi omukulu Kabi Mzafaru chairman wa bloggers akobye namukiza professor nti tulukugoberera ku mukutu tuliku omusomesa Igole Philip okuva Kaliro obakabo sebo mbufuniye okobye ku mukutu oliku oligobera bijja mu maiso omukulu Solomon owa Salve International okobye ku mukutu weno oliku omukulu Ivan okuva Kaliro okobye nti thank you for hosting Prof namukize titumwenda ino n'abandi Kamala ona kula Mutundi Godfrey noni Secretary for Finance National Youth Council Namutumba District akobye ku mukutu yena aliku era agemye bulambalamba poster yena agita ku mukutu gwe akabantu mu joining sheno mugoberere amen Kanene Moses wena sebo nkulengeire ava kumpereza na ka message yakati kwa Prof ndizena ku mukutu ndi goberera ono ni deputy principal wale ku isomero liferi ya Uganda tourism eribeire ku Crested Crane now we bakolere emirimu ena akobye namukiza Prof kale mwebale kuba kubana ife mubaku mutwizamu amani era obakanda kusoma obwo muri kumpereza ngo bwo kumikutu masimu tuida kugeigura ku program erira ku Olundi ne ya Prof exclusive so abo baka munonye ku Twitter ekibanda kyange kya Twitter oba X ndi Grace Mwesigwa Uganda Grace Mwesigwa UG ojo kundagana bana ifa singo okwenda Facebook sa Grace Mwesigwa kwendi Facebook omukulembezo yiwanga yajigalawo aye ndiyo nzoida kumbo nayo ebyo mbindeke ndakubyewoza ku mwene president wali noni yako nti watukanga yotya ayenga ku Facebook ndiyo noni asa Grace Mwesigwa tulizaganie te ku mukutu ogwa TikTok ogubanumira abasinga yona ndiyo sa Grace Mwesigwa Instagram sa Grace Mwesigwa so noni yako owandiko obaka ndakubanga mbutusa eriyo omulenzi wo Professor Mweta Kalamoya aveyo luuka avakuweereza eno obakane akanti Prof Mukobe nti feka yaberuuka tumumatira ino Prof tweyongereyo ekibuzo kyendese muidire kibere pending nti mu kisero mu basket eno wetukoba nti tukunonia abasoga abayina obwegerese obutali doubtable ni mobe tulina abagemye omumuli abasoga abasukulimeku abali past bya minimum mu kusoma olemu era ekyonde ekyoba class eyo muri kuwerera kwirala as of today amagezi ag'ekigugu mugalina muri position ndi mu bife by'endawulo mukoze emirimu egisimisa eiwanga lya Uganda eri omusoga yandikenzo okutegeera kuba nze ninza okuba nkidi ayinza okubuuza nti bali tugasa batya yeguba professor betulina okuba doctor betuyongere ku buli mwaka bali kutugasanga batifa abasoga nange Grace ne yanziza ekibuzo kiba mu bwakyo wetagota ku amaisa abiri eyindi nga microscope eyindi nga telescope microscope nebono obuntu obutono ng'obutaire kumpi otyo telescope nebono ebintu nga birigala yabiseesa okumpi wasobola okubibona mu ibanga ewa infuko okay okusooka twebaza Katonda tulina
a bank of intellectuals musoka mu sectors edendawulo both arts and sciences ebyokweya ebyokulima n'ebindi ate baza Katonda nti bali placed mu bifo ebyendawulo nkakasa nti bangi kuife tugezaako okuba ab'omugaso eri societies zaife first of all at individual level kuba ekyo kikulu nnyo n'ekisooka yes this bank of intellectuals even at a personal level abasinga nkakasa nti yebava ni kukyalo yebava bayina endawulo gye bakozeewo mu bantu naddala abalina obwagazi obwo nga n'abantu babaikiriza okuba kuba kye benda bakole ntera okuba abantu buliddo nti gambanimu naye mu kukyalo konda n'amuwa n'amusuukulumyako mumwegeku ate mumwende alamuwa Yakobo yeruuka baninda ino era nkakasa ndidde nti baninda ino era byenkoze eyo biriyo byentenda kwogera gano kuba tine yabaye topic emba ino ayenna abantu bangi bendidi abasomi nga bona yebali bakolera abantu baibwe ebintu bingi ekyobugayiga ekisooka mu bantu baife n'okuba w'amagezi n'okuba abakulembeze mu bo n'okuba kubera ebyokola n'okuleka ebyokola n'obona nga basiyaringa community okugikulaakulanya okuba nti badevelopinga tutandikire ku by'amasomero for example muna Grace fe twasomera amasomero gaali madowdow manawunawu ndako gari nasomera namulanda primary school liri Bukoma ndidi byali lyaitaka byali lyabimanta bisawa ino limekana olwogera kwa Katonda amina abasoka bangi bendidi abali advantage abagezaako okuba nikibakoze mu byale waibwe naddala mu byokusoma aye kaito nontumira twazibuwazaamu embeera Mam Grace nenda akonokwekaliisa bulungi ate okanda embere bulunaakogeranga tumala kaito abakyaga twabakyayisa embeera y'ekyalo abasoga basuukuluimeku tubakyawa ate kaito abakyawisa n'ebitundu byabavaamu akali technical ngeri ojja walingira management y'essomero for example nga tibenda ku basomi nti ng'ojja ematu mu primary school kankozesa example obenda mulanda primary school yenva abo tibaida kunika ba instituting olukiiko olufuzi olw'isomero aye kayingo niyali beetaabaga amagezi tibamwendako wa lugezigezi aye nga kabiri amagezi ge yali bagayire n'agaali bayambye okuva we bali okweyongerayo agandi so hiyo ni point esooka but ababaweereebwa omukisa ogwo nga bona balina obumalivu okuba nikye bakola bakikoze era nenda okweyongera okubiriza basomi banange baganda bange buli Katonda gwe yasulaku tuyire yeka tusukule ebyokusoma byaife mu masomero gaife ge twasomera mu twazaalibwa tusukule ebyobulimi tusukule embire d'abantu baife twogenda bali tubakobera amazima nife twenkola tusobola okubakobera amazima ago abandi bayinza okwenda okubera nga banafe ebyofuze nga batya okubakoba ate nga banakoba baida kuba bona bubi at a personal level that is very important ndize nkwena mulanda mwesuka n'okolewa emwe professor nakola gundi collectively buli kyalo ekirimu abantu abo kidda kubaako n'endawulo mu bwakyo aye ate nimwe banaife munayo tuddayo muli mutuwulirizeeku mutuwa omukisa nabona kutaba muto tutambwireku tuboineku n'emikwano tulinayo ife twende waife aye niyo mwena mutwende se waife nzamune waife nenda yate banendayo
aye eri osomera nga bendidinga ewaibwe yalyenzeeyo aye nga kaya wajja tibamwenda bamukyayayo buli lwabakubira kitufu bamubona bubi aye nkakasa nti embere digire nga likyuka. That is at a personal level. As a team mwesukanga bwokobye tugeza okola formation is at Endabirwamu. Professor yongera kunikano nti abantu befe notegeera nti Grace Mwesigwa ni wavuga akamotoka ke akekivubuka neje mu kyalo we nalamusamu kwa abakaire navuga naire idinda eriyo omwana gwe wajja okwencouraging okuba mu isomero lwekyo nti omulenzi waifuyo we yasoma okubona buti aina ku kyalo yava ku kyalo ayi yakayira kwenu yabona kubazi nsubire kyo na isani inspiration actually kibaino okusingawo nti doctor, engineer, professor, omulimisa, omusomesa at that level. Buli lwaba mu bantu oba lwaba idamu n'atyama n'aya kunabo bugaye kyonkejo eza kyabaweire tabaire emboozi yemwe yawe mba mutolamu ovaawo. It is a contribution ng'endowooza yandawulo. It's a contribution. Okay. Gaida ku mukyalo ndako example dena kwenkulu nzoye mbanja mukyalo yezeza kina kyolo kwa abantu bange ne motoka aye nkakasa nti abantu bange misabandi denti yemba mukyalo akatawuni ako kabakanda ulo kucheka batimvireyo okuva ku chapati okujja ku soda okujja ku maadhi okujja ku nebindi aba okwirugaze meza motoka ne sente business eda abantu tugula sukali ni bana nani mutwala misita gwe namugula misita ni bananga banji nkasa batoyi bakola yabaile mu kyalo ni wali kikolero sigaba ko nati amuljawo nabaga amagezi ku nsonga ebaawo kikyusa abantu banji. Always example ni avuga motoka najja natuuka aba boda ni gaida no kati nani ati ni Dr. Gundi mutano oguno no webisolo omwana ono muto mind seja kati zena singa mpantyo. So inspiration is a contribution. Inspiration is a very big contribution. Now ko level ya waigulu we are aggregating modify informations to tiama to attest ni yemwe nokoti debabele mu lukiiko. Those twali mbagamuno many of these probably part and parts of that organization era bakola mulimo mubaino kubona nti embaga ya mwenemu eba kiyali abana bimwe bano omukisa gwa kondo bali mfe byenda ulubingi ministries the government iningi. So at a personal level tubatukirire kwato da kanti gundi PS wa gundi aida kujja atambule bali mu kyalo ayi abakulembeze bayimwe babaide nife bene tubaide can we lobby through them. PS wa works ta PS wa works yabusoga yonka aba PS wa works ya Uganda sure ayi mwa abasoga yemunega mani mujjayo nekizibu kye ngasobola okiyamba kwasobola okiyamba under secretary wa internal affairs taba under secretary wa internal affairs yabusoga ayo naba nekigema ku police nga kiva busoga netujja tulobinga yali kida tutoka tulina abantu banji Grace betusindika ya abantu bano ate bayambibwa ino. Sure. Ndako example ya kantoli okoyenka not that abandi ezira kibakoze. Sure. Ndina muganda ife agurone ali mu Uganda secretary mu internal affairs eliyo omwana ondi mwana yema mweta maido abasoga nze benko bantu mujye mfune passport muna kuyibirisa tubadefuna atenga okubyesimu atenga twaje mu ndire ayi ngeri ya mala wiki biri ngano nya bintu ebyo. But we are people placed doctors professors mu bifebi endawulo betu sobola okozesa tuba lobbying let's use ba position so loko okubana nga tukole kintu ekyo. But train as a team tutiama train as a team baba yasima we are now developing into an intellectual bank that calm down mulimu fora ninji busoga forum for example eriwo busoga education initiative eriwo edda abasomona era wojja tolingira abaire nga bateisira endawulo mu bantu eriwo kuchebaire ayinza okuba nga tiyobona
ntegewedde akantu kujja kwogera ku Busoga Education Initiative katujje nali naibi twogere ku by'okusoma tubone tukyatya abaana bafuna dduma ku isomero abasomesa basomesa relationship hagati y'abasomesa n'abazaire eryetya boogera n'abantu abo mu myaka ebiri naibi edda kubayamba wulo okusinzira ku kyebaire. Okay. So results da kintu kino taking time. Others are instant but others are long term. Aye era tikindobera kuba mulanga eri baganda bange. Yetuli tunatanga tuli advantage dokuba nti tuva kitole first of all at a personal level tukyuse kwe wife. Allah akusobozesa kwa tino osozo bukyusa kyusaku ewa imwera ko tebe yo bantama be ne wife agende mbi agende we home is home. There can never be any other. It is our duty otyamana abantu bano tutyame nabo tubakonvisinge. We need each other, we must change, we must listen to each other. Letu wana abenta katubete tutyame nabo tuwe nabo. Na at the bigger level tuongero kwe kumakuma tuwa muntu mulala. Okay. Kida tubera izya tulobe byetuendo kufuna inshallah nga tigalala danyo kulobinga nga tulimulala mulala. Professor Dr. Lubega, last year 2023 ne 2022 yaliwo era Walleton men on board, the Anglican, the Catholic, the Muslims okusabira Busoga era twajja masinza agenda loke tukusabira Busoga effort yeyo oba okulafuba noko kuwayolesera kuyolesa over time olina okuyikiriza nti kutandisa oleta ku results in regard ku kwongera okunyweza Busoga eyawalala n'okumala mu mulumulu mu Busoga. Gwese n'okukiriza kungi nno nesano. Actually emyaka ebiri ejiwero kyatandika okugayita Busoga mbaire chairperson. Sure. Wa committee 2022 bona nga tibetemyemu interministerial committee ba governors by 5 abakulu b'amadini bampa okukulembera committee eyo n'omwaka ogwoire era nalinze nje nnumirizaamu ino okusooka nebaza Katonda obukulu obwe bampa niba nanga abantu amu obwesigwa obwokuba nti tukola ekintu ekyo gwesi nga bonakobye nti Busoga ya leero today tini Busoga etwalina yo before the prayer week and activities ezijirako tayo Busoga buli muntu avuma mwine bantu beringa mukano nga buli muntu akola kiki etwogera leero luno Grace asobola ofuna ebyofiisi bya Busoga bonna waire ba ndowooza dandawulo wabata mulumu baatesiza Busoga wacho wena duzi kumukolo gwa baba nga buli muntu aguwulira agwewulira era yenda be part and parcel of it. Wacho leaders forum meeting they were mwana and many other activities. So nze ngo omuntu obwacha bazinga wa Busoga consortium tukolagana nayo bana ife bakulu bamadini tulowooza nti Katonda alikwira mu kusaba kwa ife. Amina. Katonda takadole yankuba musaba emyaka gye tumusabye n'okutyama nituteesa era tutyama twagaya emboozi edda ife ng'abantu twagaya emboozi za Busoga twaplaningira Busoga era tukasa nti Katonda taikiriza mu myaka 35 inshallah ida kubaamu ebale bivaamu kale webale ino Professor Dr. Lubega first